namukela kambe ka Masina Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm telling you, I can't sikiza man. Look, I think I'm looking at Dr. Joyce Ribare. I can't get Gaza the Chavad man. From there, very that he will link and I was going to Mr. Post. Yeah, even then, very that he suka. Yeah, he came lavola. A Black Myth, even then Emma Kum, I tell a Metro Beats. Antun ngashlams as shlamars or kanjan, but already like hint vele vele comes in the previous video. Gorilla very combisin or ange tirna Dr. Jeshirma. So to come now is turning against him. Because of course at the 14th of October, if you want to of course Africa posted this post, I was not expecting it. If Africa Tsalago Mara Ekale Pontisi one I arrange. As you can see with the Africa that image, yes, I call it gold disc in just 19 days. So we say dry and sharp, like sitting on to Wava thinking second Magalimbo poison, Shakad. So you're calling Puntis or apply, said Ralakana Ben Mangan, who Kataka Khaled though the lake have a Puntis. So I'm going to gold disc master tree, who's a one interview, and go back at that section in Metro Kataka Maga gold disc out in the game units. I may and editor an interview and to back at that section la so lang teka mhaka leyi hi yona leyi ngopfu yi highlight-aku laha ka papila leriwani ende ku nga xivangelonkulu xa ku hi xo xi nga endlaku ku va na problem ma swi vona se loko ni ta yi hlanganisa kahle mhaka leyi ya gold disc ku ve na xihoxo xikulu xi nga humelela hambileswi xihoxo lexiya endzhaku hi nga vuya hi xi cleara na management i xihoxo lexi xi nga fika xi endla ku swi vonaka ingaku mhaka ya gold disc yi kongome ka ku va yi twisa munhu wo karhi ku vava ene hi nkarhi walowo ni vulavula hi mani ni vulavula hi lowa mfowethu Benny Mayengani ma swi vona se gold disc leyiwani loko se hi ta vulavula ntiyiso ni yi veka kahle mhaka ya gold disc a ni yi tiva ku ri ku na gold disc leyi fanelaku yi huma ene gold disc leyi a ku ri gold disc ya mina leyi a yi ri kaya se mara ku huma ka gold disc leyi a yi huma yi ya teka swithombe psychology a ya teka swithombe hi yona mi ni landzelela kahle ma swi vona so a ku na problem a ni ri loko hambi mo ni lombi award ya wena ni ya ni ya teka swithombe hi yona ni ta ku nyika yona ni ta ku lomba yona award u ya teka swithombe na ni ta yi vuyisa ni ri se swi kuma ku a ku vanga na communication between us amongst us mina Prince Rangani Benny Mayengani and then na vurhangeri lebyi a byi ri kona ka nkarhi walowo ma swi vona se loko ya fika mi kuma ku disc liya loko se yi humeseriwa erivaleni i mhaka ya ku no i gold disc ya psychology ya album ya psychology ma swi vona so hi ndlela yaleyo ma swi twisisa ku loko hi langutisile hi nkarhi walowo na nkarhi loko fika sweswi ti-sales ta hina leti ti nga vanhwini leti vona va sendelanaku tona ta hindza na platinum na triple platinum mara in reality loko hi swi langutisa vanhu ku na mhaka leyi ya ku a va xavi swilo a va xavi straight hi ndlela leyo hi kota ku achieve ti-status to fana na teto so swi vula ku Benny Mayengani hi nkarhi walowo a nga xavisi gold Joe Shirimani hi nkarhi walowo a nga xavisi gold Prince Rangani hi nkarhi walowo a nga xavisi gold ku va ku ri problem leyi a yi ri koho se loko ni yi landzelerisa ku ri no man loko ni cheka no ku no kasi ku humelela yini because it was not communicated with me ene mhaka leyi mi kuma ku at the same time yi humelela kwi yi le ka page ra mina ra Facebook ma swi vona mi ni khomela ene page leyi ra Facebook hi nkarhi walowo a ri controller management so there was an agreement to say okay fine update and so karhi na so karhi ma swi vona se hikwalaho ka ku va ku nga vangi na communication se loko ni cheka ni vutisa va ku no it was a marketing strategy so marketing strategy ya njhani ya ku ri okay fine we encouraging the fan to say
music lowu va wu sapotaka va xavisa Mm. okay fine va kona lava swi endlaka sweswo ma swi vona mara when they do that they communicate with everyone Yeah. ma swi vona se hi ndlela leyo swi ntele ku mina ni yi cheka ndzhaku ni kuma ku ri no Benny was right because yi fike yi n'wi affecta and then by that time Benny Mayengani was our biggest artist Yeah. aka stable ni nga lehisi ngopfu ma swi vona se yi kuma ku mhaka leyo before loko se yi fanele ku yi lungiseka it was too late a ku ve se mi kuma ku se a ka ha communicate ka kahle ku ve na ti-problem to fana na teto ma swi vona so swi hlanganisa yini mi kuma ku ri na mina by then I think my leadership was weak because I should have known better I should have done something about it ma swi vona as of head mhaka ya gold disc kwalano leswi a swi ndlisiwe xiswona like so in overall ni nga vula ku kahle kahle psychology ya fika elevate above Benny Mayengani na mhaka ri ku yi hlavu ri tlha swi apula ku i khale hi photisiwa ni ku why ti vekela minkondzweni ya leswo swi na ku dela xikarhi loko swi kha swi tisiwa hi hlavu swi nga tisi hi Benny Mayengani wona mhaka leswi nga ku hlamariseni swinene and stuff like that mhaka ya ku delela ka hlava hela la namuntlha xi busy hambi xi yo koka na xi yo koka for lerikulu because i tlha posta another post as you can see la nga fatsela ku Mayengani i ntlambi yo sungula ku caca munhu hi nghoma a cinca vito so swi clear vhele swi clear swi to ku boha mana ku boha hosi ngomisa post loyi ka nkarhi wa sweswi vhele a nga dedi post msuku ya ihlavu i ri hosi ngomisa post vo yi caca like va yi beef yi zi yi cinca na vito ku ya hi yena tanihileswi swi vona ku vhele yi ta yi kha yi humesa kambirhi so is basically trend to say ku i pressure ku va hi vona hosi ngomisa post yi kha yi humesa kambirhi so a redzi mhaka kona hi yaleyo a wedi koka leswi di kona ku hayi xi virini dimen xi vile ku vila dimen because hina hi tiva a bifana vo DJ Gift mara se swi komba sa kha tlatambela ya hala ka hosi ngomisa post ndi ta tlhela n'wi bifa kambe swa n'wana mduna maxinji loko a nga a la ku bayiza lo kambe diri va teko va na 50 ya di bifile na tona a redze hlavu a redze very khe ka Black Myth a hi updating very loko humeseni ka album so swi kahle ntlheni vuya kambe ni ta yi clarify kahle mhaka leyi after loko se ni chekini so leswi nga ku humeleleni la swilo kahle ta humesa hi ti parts mayona because i sungula a humesa leyi a nga feature Makhadzi la as you can see kwalano i track yo sungula leyi a nga sungula a yi humesa leyi even then from there sa a tela leya Khasongo leyiwa a very nice track sure ta humesa ti-parts so it is a style show Makhadzi show a kha release hi 1111 so album yi ta yi kha yi huma n'wina mo subscribe if you like to subscribe or ya mi kha mi landzela account ya mi kha mi yi search just vona mhaka leswi leswi nga xiswona swi ta kha ti huma hi 11 vona mhaka leyiwa yona album yi kahle so far ni twa yi ri kahle vhele vanhu va ti-love song a swi tiva ma 2K ku tirhiwa hi swona it's all about love and stuff like that vana mhaka leyi ku na section 1 na ku yi twa yena ya thililili something like that just swilongheni vhele khe hundza hi ka Metro Beats already so hi sungurile loko swilo se hi sungula a continue man we're still back here vhele ta update some great news about him ya ri la Gaza loko se hi ta cheka hi se hi kuma ku hi le ka number 21 as you can see kwala so hi ta vula tani ku congratulations to him Metro Beats a xi le ku tirheni xa ha ri ku trending na leswi as we speak mhaka kahle swinene tanihileswi ni swi vulaku mi swi tivaku as Master Tenor hi loko hi n'wi languta a ri yexe i le ku tirheni swinene and stuff like that as you can see track ya na loko hi cheka kona yi le ka number 21 so swi kahle swinene swa ti-competition loko ri swi ta swi va kona handle ni ka swi landzelerisa as Master T but ni twini ku swa ha ri layitinyana mara na swona na ku na xinyimpaninyana na Black Myth but for now ni kombela ku va ni swi veke tlhelo ku mi ta ku he Master T khosa tinyimpi a va loyi xi vona loko se ni swi vona ku se yi ri strong ni ta update but hi nga ta vula tani congratulations to him hi loko tirheni swinene swi right hi leswo okay as we can see la hi le ka mingale hala ka vo paparulana
So how ku loko ku khona 18 va vula this area here. Khona 18 ku vula this area here. La hi nga kona and stuff like that. So hi le minga la. Va ni swi vona kwala. Kwala kahle as you can see. I don't get that kahle le look xavisiweni la. Swi kombela ku loko xavisiweni you can come and buy. Nga nghena mi ta xava.